Denava avayê civata parêzgeha Dûk de biryara kêmkirina lejneyan hate cêbcêkirin. Bi vê yekê jî hinc aliyên siyasî bêber bin ji serokatîkirina lejneyan ku yek ji wan aliyan jî goran bûye û weke ew dibêjin. Ev mafê xwe dizanîn yek ji wan lejneyan dê destê me daba lêjber rêjeya kursiyên pêdivî bêber bûn. Ku her aliyekê siyasî sê kursî heban mafê wan bûye serokatiya lejneyan werbigirin. Di emberda jî yekêtî bi 2 kursiyan karî serokatiya lejneyekê bi dest vebîne. وەک فراکسیۆنە گۆڕان مافێ ما بۆ کۆما سەرۆکاتیەکە لژنێ وەرگێت بۆ بەس ئەف لژنە هاتنە دۆبەشکردن سەر ئەساسێ ژمارە کورسیان ئەنجومەنیدا یعنی هەر سێ کورسی لژنەیەکی هاتنە دۆبەشکردن ئەم ژی وەک فراکسیۆنە گۆڕان یەک کورسیمان هەیە ji ber vê egerê ku cêgirî hata destnîşankirin bû fraksiyona goran. Yekgirtû jî ku xwediya sê kursiyane li civata parêzgeha Duhok karî 2 lejneyan bi dest bixe û dibêje kêmkirina van lejneyan karekê baş bûye. Ji ber ku hinek lejneyan weke pêdivî berkê xwe nerabûyne. هر حالتی که دکه بد بینت ویرو پتر شوان گاز نت تنه ویری دیفچون بده تکرون پتر شوان چارستری هیکل دیفیاسای بده تکرن حالا دو اوه کو هشیار بونک بو یعنی ریوبریت شن بجین یت میریجی کو زانن دیفشون اکا بو هی بو کاروان اوه جی بو اگر هنده کور شولت خراستر بیخن بسر هندر ام وید اعتراف جب کین یا سا انجمن پارزگاه اشرخی کی و نه بونا شن بجین یعنی پشتوانی اکا باش بو اندامت انجمنش جلک لا و احتمال اگر بو یکون شر خوبین بس Beryaniha 15 lejneyan di civata parêzgeha Duhok de kar dikir. Lêtniha da ev lejne ji bo 10 lejneyan hatine kêmkirin û hinc aliyên siyasî jî bêber bûn ji wergirtina van lejneyan. Ev vê yekê jî partî bû xwediya 7 kursiyan û yek girtû 2 kursî û yekêtî jî yek kursî. Karkirin lê serkêmkirin û têkelkirina lejneyan di nava vî avahî da. Bu egerê wê yekê ku hinc aliyên siyasî serokatiya kursiyên lejneyên beryaniha ji dest bidin. Lêzûrîneya wan di wê bariyê de ne ku ev karekî baş bi hatiye encam dan. Me pêkol kirin bûçûna parta zorîne di nava vî avayî da werbigirîn. Lê neya berhev bû lê ser vî babetî îj daxuyan yekê bidetin. Abdusamet Rêkanî, ên Artî, Duhok.